Claim change dia bangkit parliament lo langit hoi autonomous state 244 KPM pa implement dia bangsi nili jase pe jur dundi lape landingkan kongo autonomous state under the leadership of Suri Ram Romha second landingkan kongo autonomous state under the leadership of Suri Ram Romha long way kipusi namin tumpang nili lamsak na kipikan lo Aphlc pen MP election schedule po lapen nelijong si election idea to tulatan ke claim papang change ya bangke autonomous state kapen long lapen long beki ke claim amaksi asai si break yet itu bangke ke thana link sita Aphlc के हक चेंज 1960 पर था के स्टेट या थे के हिल स्टेट के लोग या फंडी सी का मतलब Aphlc के स्टेट नसी Aphlc बोलो ना के ऑटोनोमस स्टेट नॉर्मल के हिल स्टेट वन को जब देना नॉन ऑटोनोमस स्टेट बाय ऑटोनोमस हिल स्टेट बोले तो इसका क्या होना इंडिया तो आते मास लग आसाम हिल्स एरिया के हो The final link is 244A, Article 244A thing pen. Autonomous state ke long ye country ne like claim back all of and belong back.